اوه قهوخانا حکیم فێرسە لە گوندێ خەتارێ لە باکۆرێ دەشتا نەینەوا لە ڤی جیهîدان ئەمر و ریسپiyên gundî xirvet bin li demê spêdê û êvarî guhdariya dengê xewaceyê qewilbêj dikin. دەستوریش ناوێ خودێ حقیقت Li vî cihî kêşên komelatî û eşaîrî dihêne çareserkirin û zorbey kêşewgiriftan bi giyanê lêborînê têne çareserkirin, da ku tifaq û tebayî her hebîtin di nava gundiyan da. الفي گوندی الفي قهوه خانه البر حقی وز بریار داینا الهر او بریار در کفتیا دره مسئله کیشت ناف برا عائلی خزانی مسئله ناف برا اوان کسا چه بوینا ات شریکاتی ات تجارتی اتره ده هاتنیا کرینا باوریا خدای واشک اتفاق و تبای بخت و باوری او کیش چاره سر کریا Qehwexanên wesa ji kevin da li zorbeyî gund û komelgehên êzdiyan hebûyne, lê nûke takegunda Xetarê ye destberdarî vî keltûrê ayînî û komelatî nebûye û ev qehwexane parastiye. خدي الجندي دي نمايا نمايا بس با وما يلي بجاري أبننه ما شكريا يعني كوي النوى هاتي شكرنا هوا أب جندي شيبو هطانوكا هر حصا كوشكا جندي يبر دوام تعديل شرفك مقابلي خونكت والبيرو باوريت مقابلي خونكت خدي حش مروفيت هوصات Neptinê kêşew girift li vî cihî dihêne çareserkirin, belkû gelek caran şîretên ayînî û qewlên ayînê êzdiyan dihêne gotin li vê civatê, da ku berdewam xelekî pîgîr bîtin bi ayînê xwe. خطر آوایا ماشلاش قول بیجا گلا قول بیجتین حتی هندشک هم درد کفنی ناف ازدیاشک اسنویتی مش تازیانی قول بیجت خطر چنا گنده تیزد یا مثلا شمهته بگره حتی کپی دیره بونه شنگاری گلا جاری Qehwexana gundê Xetarê mêjûya wê vedgerîte dehan sala beriya niha. Li demekî li maleka taybet ev qehwexane hebû, lê nûke xelkê gundî li berdem mezargehê Hekîmê Fêris ev qehwexane danaye ku dikevîte senterê gundê Xetarê. Kawa Emerdengê Emerîka, deşta Neynewa. جورا دل بدا های جوره